دم باش بینرین هجا و خوش تبی دوی خلکی دا جو برنامه جوانی کوی توری ما یه ویجاری لسر دیروکا آینانه و باندورا و لسر جواکی دی اوی بابتی گنگشه بکن گل نویسر زور بریز مامستا هاشم شوش مامستا هین خیراتن و سپاس بوده که اف در فتر دام ام تبین زور سپاس بو میوانداری و زحمت کشان و امام بری ام بچن يعني اوی بابتی دا بکیراتی ما نه فرد است که ام بزانن که دین چیه آیین و خود چیه بله بله دین ایدئولوژی های حزره بیرو باورن بری همی تشتکی هر دینک مروفکیه چکری هر دینک تو بینی الوی دنیای داد پترن 800 دیانه تا پترن دیوار خدای مروفک دیاره بی بوی مروفه یا گریدای بی پاشی یا بلا بوی او ایدئولوژی ایدیاوی یعنی هزرو بیرو بوچونه توی بله اف هزرو بیرو بوچونه ما سه طایت بیرو بوچونه تین ایدئولوژی بله وکی سایکاتریست وکی سوسیولوژی بله و اول وره اف ایدئولوژیه اف هزرو بیره سه تانه کمیوه گلکن بس بو ام یعنی دی سه- کم کن سه- دیکینا سی طاین سرکی هن ایک شوا عقل خو بله چوا هزرت کت و چوا بینید و چوا بیرید کن اوه ایک بله یا دویه او بیر کرن چوا دیگه ایتا آرمان جان خلقه کدی بله یا سیه آیا او بیر کرن یا دست گهاندیه و یا بینره یا دیاره آنجی یا نپنه آنجی کس نزانید اف ایدئولوژیه دو طایت سرکی لچن یا دیانت ها یا هر آینکی دونه ایک یا العردی دست بکری یا دل عصمان ها دست بکری چوا او ایدئولوژیه تا عردی وقتی روش دیتی حیف دیتین ریبار دیتین گل دیتین جینگه دیتی پاره دیتی که چه بینا اب چاوت خو یه پرستی او ایدئولوژی او هزر بو پرستنا وای چوی بو ترسادا شترسا ترسادا یه کمین ایدئولوژیه تا آینان یا بترسه و گریدایا تشتکی دیو نگریدایا ترسیب چته داره ترس چه ترس البرسه وقتی مرید دچلیت وقتی نساخت بید دی برای خو کیفادت وقتی دشمن پیداد بنده چوا برگریال خوکت وقتی کورت بید بو کوره بی وقتی دین بو چی دین بو وقتی باران نهاد بو باران نهاتن وقتی بیاشف بو بیاشف اوه همو ترسن بو مروفه که هم بچینه بری 4000 ساله 10000 ساله ترسن آن پرسن ترس TRS بله ترس fear یعنی بالانگلیزی بجنه fears نه پرسن او مروفش خود نل پرسیه نه ترسیه وکی اویدی وقت مارتن لوثر الاوروبا اصلاح الدینی یعنی چاکسازی آینی پیرابوی بله چو برداره دیره که المانیا برای خدای اوی جحیل همه تنوی بورنو یا چنو بیمنات یعنی جحیل برای خدای پیرجنه هلن گفت وقتی هلن گفتی گوتی یا خوده نوه خوده اینا راست که غار مارتن لوثر چونه گوتی تبو چی گوتی یا خوده گوتی ترسادا گوتی چه ترسادا اون گوت پی من بشکید دست من بشکید از پیر بون آن از بمرم آن از کم دستا از رزیل ببم گوتی تمام درسته دیگشت کو مبست به چیه یعنی گشت مبست خو مارتن لوثر هر اود ویا بل ویره دیانت روح و رشال ترسینه سره عقل مروفا دا بله بله او عقل کارت کت سر دو توره سر دو جمسره بله جمسره که العردی مجود فلما انتهى معركة الأرض بدأت معركة السماء وقتی عقل انسانی پیش و چوی مروفا کو روش حیف ریبار ستیر پاره گل او چه سود سحر چه سود مروفا ناکد و مروف
اویدی عاقل بون گوتنا کاهنان آن اوید مروف دیانته گوته بوما تو بیجی از نوه هیزه که آخوم او هیزا خارق یا سمتی بله و تال عردی ایدی کاهن نشان قناعت بو کسی چه کن کو جهنم و بحشت و عذاب و قبر و اف جانب حوری و که اوه چه هنه بله دیدا اوه دی بون شپرزه بون نشان بر سبب دنوه نشان بر سبب دنوه وقتی نشان بر سبب دنوه شرع عردی واس اینا دست شرع اسمانی کرد و تا او هزر او عقل خارق یه سمتی برف اسمانا چو گوت؟ گوتی خدای الاسمانا چه خدای العردانینن اف روژه اف هیوه اف ریباره اف هزرو بیرو بوچونیت مد کرن او ایدی گرناین لی خدای الاسمانا وجب ناو خدای اسمانا خفتن بله اوه کرتی أباب كرتي يعني ما مستا القناخ ديرو كده يعني حتى الأديان هات نسير الرياء عردي تود بيجي يعني كافنترين دين كيش كبو يعني جي مثلا أم تشين بيجي فلان دين خرا كافنترين عشان بيجم ديف بوچونو وكولينيت من بل كافنترين دين ازديايا سر رياء عردي سر يا عردي هيج دينك بري ازدياتيه نهاتيه بو اگه ام بچینه دیروکت حضارت سیویلیزیشنز یعنی شهرستانیا بله ام دبینین مسوپوتامیا و یکمین ولاتا کو شهرستانی دست بکریل سومریال اکدیال بابلیا و حتی اورو بله کس نشه بیا حاشایه بکن من او جدر نشه جناب تدان بله بل با جدرا ما سه جدره تاین التاریخ دا یه چاره نینه ما جدره که هی آرکولوژیکل هیستوری و تا دیروکا شینوارا بله یا اوید بن عردا و بن گراول اوید یا شینوارا بله یا دویه ما یا هی دیروکا ادیانا وکو انجیل تورات قرآن زبور آوستا و کنفوشیوس بریوی و یه صینی و یه تندی و یه بودی و یه گلکن دیانت گلکن اوانه کاملی گرین کیمن بو برف دیروکه یا شمیا هستر بو دیروکه که 8 صد دیروکه توراته مزامیر جنسیس کتاب التکوین بيجني فالفيري دا وقت بري خود ديني ديانتش و اويديا اشارات دنا مسوبوتاميا كو كردستان كو تشوا جنات العدن هر وكي ما قوتي و آدم و مروف افهمو بوچونيت وكوليني او من ديتينو و اس به راضی بوی قناعت من پیواتی که بله مسوپوتامیا و اوید حضارت عالمی جنویسین اش بلی عرب و ترک و فارسا کل ویره شهرستانی دست بکری مسوپوتامیا یعنی جهه کردای دیروکی کردستان همین کردستان بحر اسپی خلیج فارس حتی بحر الرش و بحر قزوین و سنورت كردينه يعني خانيه تينوينا درت كتابه مموزينه دا يعني چون ملت دل كردانه بون بله هاي ملت لا بارابتري كمينه بون بو كمينه بون باش دهينا سروي بسيارش بله اگر در فتح بود وجد ویره دا او ایدئولوژی اف سه تاریخ مایتین اف سه دیروکه مایتین واسه دیروخا مادرن هستوری او حضاری که مطبعه برای 807 سالات داره اوروپا لالمانیا کردال دست دا یعنی بو کرد نشیان دولت درست کن وقتی نشیان دولت درست کن داگیر کرد امزانی کینه داگیر کرد کرد دور پیچ کرن و دل خوب برای عرض کرده و هاتن هایی که برخی خوبه أبدأ باشي بحثي كردا وديني كان أمنو كا يعني بلا أم جاري إيكي كا بيفا بجن
پرسیانا من یعنی ئەوە گەلو ئەدیانە ئاینە یعنی هۆکار بوون و ژیانە خەلکی ڕێک بێخن و پساناهی بێخن یانجی پتر ئالۆزکەن پتر آلوز کن هەلبەت دیانەتە ئەvێت هاتین کو ئەو بخۆ ئایدۆلۆجیەتە دیانەتە هیدایەتە یعنی ڕێکوپێکردنا مرۆڤایە و مرۆڤە ئاواکە و مرۆڤە دیر بێخن کارێت کوشتنێ و خراپکردنێ و هەر تشتێت و بێژ یەک و مرۆڤ پێبێشیت vê diyanetil wî tiştî dîr kevin. Lê hindî me dîrûkê da me dîtî diyaneta hindî bi navê diyaneta hatîne kuştin û wêrankirin çi herbêt alemî dinyayê de nehatîne wêrankirin û xirabkirin. Ez şên bû te 100 nimûna pitir bînim. Ez şên bû te 1000 nimûna bînim. Navê diyaneta. Navê diyaneta. Çünkü mirov yani mirov xwe wekî bûnewer yani durindetirîn bûnewere ser erdê. Belê dirindet ezê gel cenabê te dirindetirîn bû çunku tama'a dilî da. Berê xwe deyê gurek an şêr dê pazekê xwe dê têr bît Nakujî. nakujî ne xwet gê dê têr bît û dê çin nevît. Bele. Lê mirov dinyayê hemiyê bi deyê têr nabît. û kuştinê dike ji ber kuştinê xwe. Kuştin mirov ya kirî kesê dî nekiriye kuştin. Em neşin bijîne kesê qatil yani kuştin nakirî. Bele. Ji mirova pêvetir. Ev ciwaziye û cudabûne û dijminatiye û temaiye û kîne û kerbe û xîre û hesîdî û xêrate ev silahê zerrê bû çi hate çêkir? bû mirova bikuş. Kê çêkir? Mirova çêkir. Kê kîmiya çêkir? Mirova çêkir. Mirova çêkir. Bele. Kê tayara bi sayeqiya mirov çêkir? Mirova çêkir. Bele. Berê xwe deyê ev silahê tê de çêkirin gefeke bû dinyayê hemiyê kê çêkir? Bû kê çêkir? Do mirova pê Kujin. nehêlî. Bele. Do mirova pê nehêlî. Bele. Yani heta jînge nema. Dibînî jînge nema, af nema. Erd nema yê sax yê saxlem yê bêêş. Çi nema berçe bertirsê. Bes boçûnek heye mamosta dibêjêt yani dîn wextê hatîn va edyana jiyana mirovan fewza înan rêk xistin. Yani wek dibêjin yasa bû danîn, qanûn bû çêkirin. Jiyan xweştir lê hat yani. Wekî çi? Bû nimûne. Bû nimûne mesela İslamê de. Yani mirov kirina qalibekî de hemî wekî êkin, musawat heye, Nexêr, wekhevî wenîne. heye. Ev dilxuşkereke bez gotine. Ev bijne nusus, deq. Bes heke ev eqîdê da, baweriyê da. Her dînekî me du tiştê esasiyet heye. Binavê wê du tişt. Êk baweriye ya dî tarîx. Baweriyê tu çi bêjî bû İslamê, tu neşê an bû Mesîhiyetê, an bû Yehudiyetê, an bû Konfüçyusiyetê, an bû Zeradeştiyê, tu neşê çi bêjî. Eqîdeya baweriye tu vê qebûl key, vê tu yê pê razî bî. Ev hiç me em maya xwe tê nake. Eqîde bawerî me rêza hey bû. Bu İslamê û bu hemû dîna me rêza hey. Ke bawerî, ke eqîde. Ama ke tarîx ne me rêz heye û ne me tirs heye û me ne ferq û cudayî heye. Heke em tarîxê dîrûkê bi destî bînîn nîşa xelkê xwe bideyin, wîjdan û zemîrê me ser xwe bimînin, em diristî bêjîn kesê heq nîne mirova bikujît. Bi navê çi bît? Navê her çi Xwedê me ne? Xwedê Allah Xwedê, Cehovaya, Egzaberî Mezged, Gat, Yezdan, Mihreban, heyekî bi navê xwe Xwedê xwe ye me ne? Belê belê. Madem wasane ya sanahiye. Konfüçyusî gote Lao Tse. Gote Lao Tse ez zanim masî çawa melevaniya rîbarî dadke. Belê. Lê ez baweriya te eqîda te têk nadim. Lê ez dê tiştekî bêjme te. Te Xwedê nedîtiye. Gote ne. Gote te dest kiriye Xwedê, gote ne. Gote te bên kiriye Xwedê, gote ne. Gote te xwarin gel Xwedê xwariye, gote ne. Gote tu gel Xwedê axiftî, gote ne.
ایگوتی مادم چش وانه بن اسمای خود عقیداته باوریاته نو که بس از که کنفوشیوس از دی سینه پارزم و از دی خلق سینه پارزم و از دی عدالت جی پارزم کرا قاضی القضات کرا امپراتور سینه گوتی نه بس بما امپراتور سینه از دی گناه کم از دی توشی گناه بم از دی توشی خرابی بم چی باجر کنفوشیوس یعنی فیلسوف بله چویه نه دزی نه خرابی نه کشتن نه برس تشتک تدانت ما فعقل خود و گریدایی و عقل پیروس و کتاب پیروس و هزرا پیروس و پرتوکا پیروس و دین پیروس اوایی کشنه نکرد به هیچ رنگی به هیچ سلاحکی به هیچ جگکی کشتن ها تتیدا پیروزی نم کشنا مروفا ها تتیدا پیروزی نامینی اوه بی برسوا کنفوشیوسی بولاتسی اول بری سینی چند افروکه برای خود 407 بری میلاد کنفوشیوسی و غرادی باید کرد یعنی اول بری چو بر هزار دلو ساله یعنی و 2407 ساله اليابان دو دينه تين يابان دين دولته ودين بنماله اجازه بود سيارته بله ما مستا يعني باشا باخ يعني خلقكي چه مفاد چه استفاده اديان ورگرد خلقی همیا استفاده ورگرتی لی کردا چه استفاده دیانتی ورگرتی نوكا كردا ام دانا بحث اما دی کردا ام دین دانا رخك ام باشي بحث خلق جهاني خلق جهانی مثلا جهيا یه ورگرتی مسیحیا، ورگرتی بوذیا کنفوشیا همیا یه ورگرتی هندوسیا همیا یه سیخ همیا یه ورگرتی ایک نیه بویا دیانتا و سود بخوله ورنگرتی ام دی دست بکن البودا بله دل بودا دست بکن بودا یعنی مستنیر وقتی هاتی سر براه مای بری بودای وقتی برای خدای جیانا خو کره ملکی بو برای خودت رقص و فاویدی و خوشی و تربون و میوزیک و او همو یت قصرها بابوی دا ملکی و برای خدای گوت اف جیانا بو من نیاد درسته یا بوزا یا بوزا و تی اوه نه راسته اوه نه جیانا کار راسته و نه حقیقتش بوزا بخواه ملک بو یانجی کره ملکی کره ملکی کره ملکی بله کره ملکی بود و اف بوزای چه کرد؟ گوتا میتر 4000-8000 حسب هبون بابوی گوتا میتر اوه چاف دیریا اوه دیت خود کرد حسبت خود کرد گوتا میتر بابه خو گوتی بوم دو حسبات حاضر که ام دی در کبید وقتی بابوی زانی گوتی در کبید گلک عاجز بود گوتی کراوی جنوبی اب حاله گوتی ده بچیک بید بس کیفاوی هات گوتی اگر بر کره خو ناچید اگر کره خو ببینی لی بودای هر بریاردا کو از دی چم بابوی گوتا دایکاوی پا بوزای کره که پیدا بوی فلان و بیوان و بلکه ریا خو بگورید نچید گوتی نه ایلاده چید بودا چوبر درگی برای خدا هفجین آخو کروی یلبر سینگوی هر دوت نوستینه گوتی از تر برای خونو دمه دا نکویتر مشکل دا دل من بیوه نمینید اما برای خود دایم و گوتا میتر خو هر دو هست با بینه و ریک دانو چون بیر رهبانیت کرد بله حتی گشت حقیقته وقتی گشت حقیقت اوی چی بی او راستی اوی دیتی و روژی گردن هلزی کفت مرد یعنی برساده من جلوکا خدا بعد دا گرید حتی هنده زاده کتی او خوده وی برسل سر من اوی دیب کرد او کو اس نشم هزر کم و اس نشم خوده بدرستی بناسم او دروه او برسه دراوه او برسه عذابه وکی امنو کد بجینه یعنی اوی دی اشکنجه دانه بله او نیا نشأنی خوده روژی بی نویش کرن دائم اوی دی کر
هر نگشته حقیقته گوتی اوجی خوده نویج و روژیا کس نوشته بحشته کس نوگیت خوده کس نوگیت حقیقته چکر اوید یا خو پشمان بوده روحانیت خو پشمان بوده هات ودگل زانینه گل علمی گل خوندنه هزرا خو کرد و برای خدای کو دنیا دو تشته یعنی سر دو اساسای راستای او حقیقت بله باشی و خرابی شر و خیر گوتی هر کسی شریب کرد شر دل پیدا بید و هر کسی خیریب کرد خیر دل پیدا بید هر کسی برسید کرد برز دل پیدا بید هر کسی تیریب کرد تیری دل پیدا بید هر کسی اوین داریب کرد اوینی دل پیدا بید نه اوینی سکسی هر کسی اوینی نکرد ده دشمناتی لی پیدا بید و مروایتی چی لیکر؟ مروایتی خر کرده چاکی حتی ویگا گوتی پیش یکیجی یعنی اوید بودایی اویدی دلنا هلن بکشن بیشن اویش منفعته که تدا اویجی اویدی اویش روحه اویجی روحه من دكتور بيرس هبي من الجامعة الأمريكا سيدا بو مناسبة بدا بحث زردشت كده زردشت خواه يعني نبيه پیغمبره پیغمبره قوته جي مصلح اجتماعي بله يعني مصلحة پیغمبره ومصلحة هر دوكا وفيلسوفه جي ما همو پیغمبر مصلح وفيلسوف وپیغمبر نيش الدلفيري تو ما باتا يعني تبرم عقل نبان فلسفه كاتب تبرم داد جهكي ديما مستقبل فاربيت بيجي يعني نكاد بيجن دين كفنا وكي دين قال فلسفة دين كفنتر الفلسفه هندك ديد بيجن عكسي في بوچونت بيجن بوچونت وان بيجن بيجن ديني ما فاش فلسفي ورقرت يعني ويجا كيش دينا اديانه ما يتكفن ما قالك ديني تاين اف دينا افت اگه ابراهيم پیغمبری بچیده بيجي مثلا 4000 ساله مسیحیت 2000 ساله اسلام 1400 ساله بودا 4000 تشتک ساله اول ناس سالت اوی دینه اول ناس سالت وين دينا كتو بيشتاخو بيجرم كي او تو سنوره كي دانه بو فلسفه و بو ايديولوژيات و چروك و چيوانوكا فلسفه شي چروك و چيوانوكا فلسفه خوشي چروك يعني فلسفه يوناني نكفن ترج مسيحيته بله خوش يهوديتي جي كان ترج بله كفن ترن فلسفه ارسطو افلاطون افهمي او مروفنيتكو ديانات اويدي كرين يعني دوينا لايكي يعني بو چكو ما تمام نكر ما قلت او ايديولوجياتا مروف بدياناتا وغريدايا او ايديايا هزره بيره بوچونه او ايديولوجياتا دياناتا یا بخوده وغريدايا یا بقوته که یا بهزه که وغريدايا ام بجين خوده او قوتا سوپر پاور بله ما نديتيا ام نزاني ما نديتيا هزرو بيره بوچونه وجا هر کس درباره بوچونا خو آیدیا خو هزرا خو دیوی خوده شروع وکد يعني شو مثلا بونمونه انغو من وقتی من اشتا يعني تيجهشتم يعني كو هندك ديار دهبون ديار دين بشري هبون عقل مروفي نشيا يعني فهم كات نوكا او هر او عقله بتر تيجهي عقل بتر تيجهي هالبات الظانين يعني بونمونه مثلا كرويات الارض نوكا عقل ناسا يا تشوا ويرد ظانت بن عردي يعني بريا غاليلو تلفون تلكيرد بيت ديغال اخوي درمان تلفزيون دكتوري درمان هاي ويغاوي عمري مرو وديكتا 300 سال بس نو این نداره درمان هاي یک حب شکره دل تبرید نامینید زخت نامینید لی شریکنت وین پارا بکن نه او یا بیا تجارت بیا کام مزن مروف زیده بین دنیای دا یا هکواب کن عمری بکنه 300 سال دی دنیا تیرو چی کن مانه چه دنیای دینی نه علمی اثبات کردی که چه دنیا الوی دنیای خوشترنی نه بشر لبجید
حتى في قوي ما عقيدة درسته ما نتقل عقيدة ما تقل عقلية بله. ظانينا عقلي فلسفة عقلي بله. أما فلسفة عقلي تأخذي مهم. فأف ظانينا في قوي وقت تو في تلفون هنده تتقل دنيا همية باخذي ودنيا همية ببيني مم. هكا أفا بري 1000 سال هاد با خلق دو چه بيشتغل دو بيشت أفا ملائكة أفا خدي تو تشتكي عجيبة. يعني معجزة مهم. شو تلفيري تتقل ديما دنيا آخري مهم. شو دير طيارة سيار بي وشنطة خودي كياتي دا وديت بخ خوي ودي بيجاوي طيارة دا دي بيشت تتشد في دي بيشت من قوش مريشكي بينا فريد بله. فريد يعني واتا علم ظانين يا جاش دياوي آستي كديانات نشن اكا راستي بي بعقيدة يعني اكا عقليا بي بله بله. نشن خل بار بقرب ما مستزور سپاس بو شیروینته و کوتو و دمت ادامه هم گلکی سپاسیت کن. سرچه بینرین هجا اف بشه اکی بو جویدی داره البند دامه بند بشه دویده حتی هنگی بمینند خیر و بشید.